President Yoweri Museveni okushera karureri zoba yakutandikira mu district ya Kanungu aho yabashendekerezi bwo mahara Pastor Patience Rwabwogo kandi yatongoza umwanya ugurabe no guhereza internet ebicweke bya Kigezi. Omwanya ugo nugurebererwe kitongore cya government cya Nita Uganda na ministry ya ICT kandi internet yibatongoza erya harurengo rwa feze ya katano. Akwatu ine project yo kuombeka fiber ninga shiwaya yo kika mu byanga byona yo kuleta internet abo kubanero gaheru era mu Indian Ocean ejera bakenya Tanzania ziko mu Uganda mwiri twire ntuzi jombeka turi kujongerayo ati yaneje kubana launching ninga shi na tongoza okutwara ejikebo ninga heji waya muri Kigezi yona katunga internet yo murembe kandi twamara kujombeka yo kamyanya ya hotspots. President Museveni kwiyarwa umwanya ugo nukwe kuzacaye cyarwere umugomboro ya Tsirima okugambaho n'abahagize be. Mizerwa kwerize tw'abanyakanungu Museveni imwe murebe ha baskusha murebe ha muzeyi wachikofira murebe ha basi ahandi hona naho murebe ha basi flag bearers beitu Kulisi baryo munsi okwatirisha zarya cincizi iste bendera yayireko kw'abantu bo mwanyogo bari abahinje b'amajani bithati ngubino busasi okureba nguga kagwe beyi aho baferirwe cango omukugamba kwa President Museveni yaragana sabahinje b'amajani okwarukuza kutahoro no kubakwera abahinje b'amajani omwana nakoko wo mwihanga cyo kubanza ushinge icya kabiri etunguka icya gatatu kumanya ngo umugeiga ni kinyi cy'umunonga nikebendera ibindi byo kandi tukakibahabura kandi tukababangira tukabakwatsa sente twantohereza PDM yo yusaraye zone tuzokora buto tuzokora ibindi nizo kuriho ngori mu kagari. Ahanshonga zo kugwa kw'amajani President yagumya abahinji kandi yabagira ngo enshonga ejeneje kuterera konka hino bahabuzo buyabaha Leo Kanungu nina mashirika ya government makumyabiri 22 government makumyabiri. President Museveni nagira ngo abakanungu bashemerire kwesima abo kwa bari hihi na DRC eyabirira umwentaro eziyarwanise hata bakatungo businje imirundo ibibyona nibiretera abantu okuvuga shaka barabe mu bari mu nabembeze bakahana namana murongo nagando ko kana kana ushutiri cyatuma kuko twaza mpora tubaganira mpora kubarengesha tumenye icyo gukora aho kuzana amakuru agashakwa Hweza Wilfred na Ram Edwin.